Ikiatho kia o mwaka kia urangiti na ikundi mwanya biona nacio ntwire ba Mutharaka Winnie Bobia kurena kinyangu cheke ntwire ikiatho kiria kireta mwaka ribo ingi kuma county ya Tharaka Nithi na ranende bethera bakiona ntwire bo kenda butikethire bukiulana atongere kathomba ni baronekaniro kinya kiri urangiti kenda kuwata mbori ikundi mwanya na kinya wikine no kinya ndwimbo cia kitene mwandiki wetu Anteto Robert Matano na rari mambura na yana kini chunchi kebili kia mubango yo mwanya mambura ya Mutharaka. No kingpin wa kisiasa kaunti ni Tharaka Nithi ni kimwe kiria kiyumiritie nene kiri mambura mama baba hapo kiangebisha profesa taukeria linjara buimbe modeni asante trombere ni profesa Kithure Kindiki ngai aigare mbere yake ndatera ya umire nara ya Biblia yegwe mbere profesa Kithure Kindiki ndo tukani mwana wetu tuendete mwana wetu kuruta wira bwega na Mungu awabariki. Siasa cia kaunti Meru kinya citatigwa na nyuma na araba batongoria beyumiritie na kuromba kironda giki kia Mutanaka gitikaombe gutamba mwanka kaunti ino kazaino itache kuvitukiromba kura itache okazagite kia wanengero na momemaere uchape kazi vizuri Mutharaka twako ya kuerecha wiva bakudura Tharaka Nithi County is a blessed county. Bejaribu wa Meru ikuga Meru wito buiye tutukwenda kwaria bono ende kwaria bono tukaria bejaribu tutera na wabo ina buna kwenu. Tharaka Nithi tushikilia hapo, tumeshikilia na spindi yetu ile zaidi na tuere ni babe na ya Meru County tubaere county tiomba kodina spindi ya 500 promosi kodinio na zikioto diete na ndege. Kwa hivyo mama yetu kule county ashikane na wanabiashara. chache kuchenjerietwa ni kimwe gia kiria kiomba kuringithia nene mambura mama na ara bara batakwenda rietwa riri chenjio bomba kuringithika nene ino ni nyuma ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthukia mambura mona gutwika ibo bakunenkanira kigina kionthe kiria giutiga giutumika kiri nyambura inu na nwankenerere rietwa riri Tharaka Nithi rietwa rule ngi wolele ga mono le gwatanito ununtu twinda tuloko tule mixa na gutie muntu te uko achietu. Tharaka Nithi Hurricane Cultural Festival turiuga ito kwenda gukuria cultural diversity nikenda tumba kureta antu bonde bara baturende Tharaka Nithi bo kuigwa bana gintu kimwe na nikenda kinya tumba kuumba kwi market mwega no tutumba ku market Tharaka yonka. So as a government ka thirikari toniri mwega gukurukira leadership ya His Excellency Muthomi Njuki that tukurie uragate etia gwetwa Tharaka yonka ndo titokwenda mwana wa Mara mwana wa Chuka ga Mang'ombe na muntoro ria Tharaka ya Kambugi aumbe kwera kwa mwega ni bio tukuruthaga baraba kwenda gitikio yumbe senator na Bobeto Mbeka kienini kenda bomba kwirombera kura na baraba takwenda kwaria kire bakarugama bona ni atongori bago baraba kuwata mbaru kire kithurano kira tukathi arakinyete miaka nuto moiga miaka 10 tukuona ende mana ukaratagaria muguta na kwanye kweli njina kwanye muguta ana betu baba kwaria twina mheshimiwa Kareke Mbiuki anoena kuga na kwenda kuna mwari ungi wetu wa Mururu no aruga gakura ndumbi indi ya kwenda kubwira turi betu ngirigia mweri wa mukungu rira uthi bakuda utire mweya tauga ikwenda gutanwa ayetana akeringira roboti aile magetanwa utani na muteraga mwagetane agekuria ndombi ya mutani na muteraga gavana ni mama tubeto Tharaka Nithi County no kwenda kubwira bumenye bwina musore agwitwa baba yao agwitwa Kareke Mbiuki na tukaina mbere kugwatania na atongoria bo bange kuje mugongo jote jwa Tharaka Nithi County na mwenda kuntuma 2027 nyote tayari. Mimi niko tayari bukweza mimi niko tayari mwenda kuntuma kabana in fact ndabwira bukego butumete one of the best messages kwa ku represent janto betu
na tuwe na murethi tutichigo twa murethi wanatigo tunungero neria tukamageria ria ng'ombe ino cia Tharaka Nithi tore agatharaka ino na declaration number 2 ngora wa boe badage ngora wa boe badage kiri babare no kuonaga atuika governor wa county ya Tharaka Nithi na kiri bore no amba kwariria buraga ateithia mambura ma Tharaka Nithi Cultural Festival Uragate bura makethirwo makithiaga na mbere thuja na ni thuje tubeto bage siasa tuweze gukoro tutekesiria kurokia Cultural Festival yetu kaire na tugora kesiria kumerokia tugataitania asi nebo gwetekeria Robert Matano nikiripotera Weru TV kuma Uragate Tharaka Nithi Cultural Festival county ya Tharaka Nithi.